Ebusia Salt FM Asante Akim Agogo. Asante Akim BBC. Ye de credo atum. Station ye da screen sui kama say yo. Omo atum. Ye say ye makotre kra nwura ho. Na akoba se nipa. Me de hon komo eba bebo. Wan mu na atu radio station nim. Ene ubehu ewa Mosbee TV GH. Mon share video yi na ohene kwame frimpong. Won hwe bi. Asante Akim Agogo na mpatamufo. Me be fa kwanya we so edi Salt FM CEO ohene kwame frimpong ho adanse kakra bi a kire mo. Osante mas enya viva onipa oniye tenyi maya ense midi. Osante mas enya viva onipa oniye tenyi maya ense midi. Osene onyonko a wotan ne wode ne didie ono na bewe wonam yen kan kire Salt FM CEO say osene onyonko a otan na afi ne wode ne didie no ono a na ewe wonam Salt FM yatum radio station nya adwuma biom ekoboso me be 9 nie adan ya almost radio station de ka radio station de ka enti yatum we na ya twen ya boso me be 9 nie information amagada ne e kire se omo provide omo document nyina kire se omo ndeka nanso station no yesi mama omumbie na nhwehwemu a abetodwa ena mede ba abesomo no Ghana manyosam kan no wonder say ye nyina ye kɔ heaven nanso asoleboro otwe hunwi e wo Ghana ha heaven ni o heaven na ye nyina ye kɔ no nsole na doso ohene kwame frimpong station wey enche ye kra na twebe nfie num na nfie nsia because me ka say 2020 ye beto aba amanyofo betena sa station wey eye campaign 2020 election party A party B party C for betena ho ye campaign nanso ene ya tu radio station nim adan ya eso ohene kwame frimpong say opese obetena Asante Akim Agogo MP akonwa na ewo mrahye bedwa fie no opese okotena so na oye dwumaden boa ne man enu nti yenso station no waye campaign na nkrofo agina tum radio station na mokotena ho 2020 eye campaign ni obelusu ni obewini no ene ya two station nim adenti a ohene kwame frimpong so bepe MP ni bi adi enti ya so radio station na mo de be campaign ama no ne ho nsem ewurawura nkrofo adwini mu enti ye nso station no na me pa chawo mo amoto radio station nim no say ye no krese won de ka what providing the document still na musema no so radio na me pa chawo mo ye adwuma ho mo adwene wo mo ho ni o ye adwuma ho boso me so wanya kakra na one ne yere ne madi no mo adwene wo mo ho bebre na esu adwuma ni o man mu ena obi atumi abomode abie bi no implant nipa ene moto radio station mo mutitifie enti se nipa no won to aban ma ohene kwame frimpong kwa enti nia mo yei mu fi se ebebo amo e ka ben ko an ohene kwame frimpong de a
enti wontumi ntua enti mo amukotena 2020 year campaign no montumi njiji sika emfa ntua ma ohene kwame frimpong no onso ni FM station no onso na FM station no e kyerɛ sɛ ni omo kansa manyofo mo nsa hyehyase no eye nokore 2020 election ohene kwame frimpong ewo car wa hyehye speakers machine side eno na modi ye campaign light bibia wo set ye hian so aspark na age so wo de boa mo eye campaign ma mo ene ono no se o sisi adan o ye japade na mom tumi a obenya tumi ato aso no wonya enti osre ne man se botaye si na ni so no so ono ankasa bese adwuma ye nana banredu ye gya ho no opese obeto aso sagogo fo beto ama so mo nto ma no moto ni radio station kase enti se motumi ahwe nyankopon anim e de amanyosam atum adan bone ben meti asem no me ho adwiri me nipa no ebi obokwa ko gina ko bi amfi no na mo hwe musu ni mo ban amada na die na mo hwe nipa edi na chinti no mo fa sa akwanya we so na me pa cho station na mo atum no eno na kire se kokromotini ya ntoma na mesre Ganafo say su ne ban wei so obi ni party A so obi ni party B a chese wonye nipa moma yenja say su ban no radio station mum bi o tom na aboa mo pen obi wo ho a arewo adwendwen ahye no so onye chim na fidie no koto sort FM pe programs ahodo mo ye wo nti tumi cheche ne re obi be na adwen so koku ne ho that moment na e be twede mponyankopon be fa no so message bi be flow ho wote ya na dwen be sesa ye be bonnwum bi e be kanipa na koma botaye si na ni so se okodi ewu botaye si na ni so okoku ne ho no obetumi agyae mo amanyosam uti mo mankrofo makotena fie amanyosam uti mo to radio station ni so de ka enti yemfa ne se ye no kre se ohene kwame frimpong de ka enti so tefe mo atumu a mo na mo kotena ho eno na eme ya no mo party A party B party C for mo kotena 2020 year campaign no afi mo kotena station ben ena mo kotena ho year campaign no misramo me pa mo chew Mumbua na nanom a mo asante achima ago mama ma ohene kwame frimpong ni mungu ase enti aduanan ni akire ni menti ne penisem da se Kristo ni atisika akosi nkramufo masalachi ama omo so omo anya asori wo ni nyina ohene kwame frimpong ya school dan hospitals obo nipa enti se mo na kwanya no no okọ a o 2 million ahoden se obeto abrabo no so oba akofo nkwa na didi adwe na adam tirimu se ye de aponche kura begina ho na ye de party color ekova no ho a mo beto abama no no monya sa adwe ni mfiri tirim ente sa ubuntu emba ne mo ye kire se akonwa no mo pese mo ye na busua akonwa ohene kwame frimpong se nie ye nana banredu ye awaja ho no obeto aso ye be ma na kwanya enye radio station na mo bedum no se Sort FM Sort Media enya juma me use Mosbee TV platform yi e dia ye campaign ma ohene kwame frimpong someone so station from now going
me twan ma bosome aba se bosome so na ohene kwame frimpong ne sort fm no mo anso amana free sa bosome na ekono program bi a meye bia meye ama sort fm fo meye campaign mu oden ama sort fm ne mesre me nuanu Asante Akim Agogo man ne se mo ho ohene kwame frimpong mobo na mo nto abane ma no na niema pa wo ye no o meto aso mamo yesre ye nananom ahemfo atrakonwa se mone mo nananom nkasa mone mo mane nkasa mone mo wofa asefo ne nkasa na mo nto abane ma ohene kwame frimpong evisa ono so tenaso bi eyeye enyo ba akofo nkwa na ne nanane abrewa enti mesre Ghana mpanifo sa radio station na mo atum no mo mbie mayen evisa ho ne yede gigi ani mo mbie station no mo mbie station na December 7th ye beto amam why se mo mbie station na ne mo ye no December 7th ye beto amam ye gimi kakra nti ya ye sa kakra nti we me hu se adwenpo bi ewo mutirim entira mo Asante Akim Agogo enkoso bi no abusia ekwan ne wasa den kra wie wa abobo ano me sign the part 2 abremo medam ase subscribe channel na share na foforo nya bi bye bye Onipa oniye Teni maya Ense midi Masanda mansi Enya rewind Onipa oniye Teni maya Ense midi Sawiya bibi mangoda senibi na say when you are hey ya baby pray hey ya baby pray onipa